Anope ya dumara kwa. Ya dumara kwa na menumi na da sote asie. Enye sika enye ahofe enye nyansa. Na se tumi ko na se tumi bade a. Na eyo nyame adom na menumi na da sote asie. Na sabani binkawa. Adonfuo no wo hu ye mobo ode a che yen. Yen nanke yen sem fata. Adam fiche te se yen ye. Ena kwasi adan so am ya sabi ode abafie. Eche ya dumara kwa. Odofo ya dumara kwa na menumi nu nso. Anopa yesu ya sabi. Yen fa na se emma no. Anopa yi ya trase. Esan se du kwasi adan no pa bia bisenya. Na woni twia. The King of Grace Chapel Akyem Asene-Opposite The Cemetary eye amusie no ena so dan kese no esie ayeni openi ohutini ba ko pe Reverend Kwasi Nkansah kofa bai odano the quotation master onu so bona chidom esi nkete edi onyame asem ebro Kwasi ada no pa bia Brano panonso abapa ho pepepe anase abapa pepe osise na nwotwe ba bone de na ya sorry etoso samre de sinkonua ye de sef na se first service no e ba hyeso ama o ye wiesu a na the second service no so no wakoto aso wachire ho anopa ya dumara kwa eto bi nkanchi obi say the grace hour edrusu yenina yenya adwen ba ko ne akoma ba ko ayensi nkete na asem ode bo me no mienu no ajo yentie eti se ne etaya na yedo nyame asem no e ma wi a osiemu akonwa ma wonso bo wuramu o na sa na wonso ne esa wonso ka no se yentuntum bi a na wonso de abakama se ya basbado bi nsusu a na wonso de abakama kama ebia na ye kotofoforo afenu aba nsuo ni mu o energy number 9 0201 944 485 and 0554 820 910 rene so na wonso de aboremu o na so abeke hu odumadi wi so na sam radio ye nka sefre etimi penifo no o ma krado fidwe mu ha Papa one any quotation master Kwasi nkete et anapai yemureme Eti mauti enum kakra na odi odabosu mora no o spirit no oda Kenya ho edi samre die yekuti na semo enya dumara kwa enya humobro bia aka menu mienu aka bo bia chi yawe Papa. Yes, sir. Mima watching. Ye nua. Me samu akwa. Ye ja. Anope adumara kwa u. Ya oba. Adumara kwa. Quotation master. Oh, that. Na umpom dizei. Adumara kwa. Adumara kwa na ekurukura yenyo. Adumara. Unse nyum no ahoden wu papa. Yeah. Enye easy. Ose nye sebia yese. Enye sebia yese. Na enye fata bia ye fata. Enye talie fafefe bia she papa no pay. Any quotation master. Enye sika biu. Bi. Ne sika mpo a. Usika yese. Usika yese.
ne mo ya adumara kwa adumara kwa anope inshenka otwedi ampunyankopon no na do ene humobro amabi so aso yesu kwa me wonso nyankopon won hira o papa mpacho amen nim se adwuma nti nya da bia na obetimi akọ ba bia wosom sa enso du anopa aya ahokeka wo mu no odi aye ready ji nyame asem no aya na eso anipa amen me hu se ye bana ye di asem ne ba na wa wo toto ye no na wo ani edikaje eno mi say no so ka ho na ye mighty fo no so oni je sa no because wo na wo prepare kwa ni mu no premu ye enti nyankopon wo nhyira wo amen na o ma nko wanim o fa nkodu obotan ho amen e wo Yesu di mu amen 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 se ojano so unse ojane di kan so deda yes na ama won so akenya na me so akenya me won se neti se me ba nyuma ya wo de to ase no kura pagya me se papa on se ona wo de ba yes we wo de kan so ejande dada yes ena miss me hutem ena on so abenda dada why se ko porto amen it's papa yo ena ko se de je ano penso ya da otufo nyankopon ase ono a wahu ye mobo ne one ye wa pam na omu na pam no so na yenso se nipa ye ya fam de no ono ena aseda enkan din anopa yi ye chia etifo a edu anopa wotie yen kwasiada anopa bia wotie yen bebre se ye tie mu ansa ne akwa asore yes nye ye de ya ye kan ena sebe echenso ama na so ya senka no ena waje atum se eno so epejao nti anopa bra ugusu a ukwa akodware ugusu to niema ugusu breakfast o prepare no ma waso emra kasafidie no so o ya ade ni nyina no na utie ni anopa yi Erade nso ede amayen ye chia obi biara ene anopa yi anopa yi no menimia evangelist Kofi Amoako oye aboabo osofo aboabo preside the King of Grace Chapel yes enani kwesi ada etosumi yinu Erade de no bedua aboabo ha ogusu Kofi na wotwe twebro na sorry to say ewa aboabo ha papa yakupo adom na wotwe twebro no ye first Sunday but in Kenya I see you know more than a solid be enya 1.5 years amen the ni na so kra no Erade share no ho ani monyama ati me say yeah the Erade Sunday no last week na fine nti yes ready said this Sunday ya ko nyina so no onko so ehu ye mobo na ye free adom nko adom o ma yenye kese na yenye kese pa na yenye kutu amen na je se unu hu se David aso no de wa bedua aboabo David uwani jem afa me kura de nyame afi na niema nyame di dua omu no Erade be yi ni nyina pi amen afi no nyankopon de asore chew nsa ono ankasa e de na ho de soronko bi be kan ho eno de e special so what take you say ono o can ni candy for no na papa de be de kra say udin police na e fe ni miki no be tabo di on radio so o bury aro o se o ba be srabe amen e di police di miki amen be hwe da di se de watimi amakra miki oye inspector na ko tese nyame ado boy sergeant bury asanteman sergeant miki awo asanteman bury o ko bury adi nyina ba asanteman para o ta ko sergeant miki o ti abo do Ghana Police Service o division na say number 9 okay say bury for say mo no division I am yi okay so what division say wo number 9 o ye police ni e wo Ghana Police Service be say padi ni police a wo die yankopon be pagya no amen e to da bi no wa nya IGP kro be nya IGP abedi achi oye niema eye oye wide oye ward e no oye niema eye oye police ni a onye police ni a ultimate treke no onye police ni papa fo no baako yes na omomoama bambo ene Ghana ensam enkoyie enti miki anopai
nyankopɔn na de wa be pie yemu I know that's why popular or say we feeling guy me de minim no we no dey be say and Mickey anope unyuma de wa be pie because ye ba ha no won kan ye asem pra ye be kan but this moment na Awurade de udin abepie ase u ye adwuma pa e ma odan or the saying kutukumai because there were two constituency AMA Brim Central na wo ye adwuma pa Mickey nyankopon hira na ye police a ye de ewo police a ye de afro wo mu no Awurade enka wo ho or the police dem say your friend police me wo me tia or the say district magistrate court register no one either because ya dey wo court wona because ya people be wo da or dey me ya best papa dey e ko na every mama biki je time ode no be time no see be this so ode we be Sunday me na kwa bi rasta man bi a ono wa wi na o say we num no your friend o say we num no your friend o kama police ni na make no o say we num no ne de ni your friend because your friend go abodam akwa no social media bi na we teacher we teacher so on your friend me stressa enti adwuma bi am frɛ wa ne ye den si am frɛ wo de a ne ye den nti ye de ya me asese wa frɛ Mickey anopɛ no said the okasa bi fe jangum no me da se duma de wo na si na so nti wo mbe kasa bi bra anopɛ okay anopɛ tiefo ye ka kyerɛ mo se nyankopɔn hyira mo amen na wotwe atwa mu no ye ne mo che nyame asem say get your father's blessing o papa wo no jini nhyira enti ene mo cha asem no efa Ruben ne papa nhyira ode man no na ehu se emu oya kakra but Ruben suban ne kura no enu amu nhyira na onyaye enti ye ka kire mo se si ewie na wotwe twa mu na enne ye be hwese ye be bo modern omo ho nsem no doso but ye ndimi fe no nko antra radio so sa nsem na nyame de amaye de bia no doso enti ye ka kire se ne ye be to aso kakra enti anopai no ye jiwaja nhyira no eno emu na ye nante kakra enti anopai no Genesis chapter 49 wa mo aya mo pe quotations ayede ba no Genesis chapter 49 ye be kan fi verse number 14 na ye do 22 wa 22 to 26 ene ehọ na ye be emphasize pa ehọ na ye be gina na ye sua ade ho enti ye 14 no about Isaka blessing se fi Jacob wo eba ne ba Isaka so no ye Liaba Lia na ye de Rahel sesan no ne ba eni Isaka ono otoso ensia ano no ne ye ka Juda eho asem nti Isaka nso kofi enhira ne papa e ka kire no eni enko ene Moses kuma edi kan ya Genesis no eti aduanan enkron chichemu du 9 eho na ye be kenkan o say Isaka ye efunum hodenfo obutu moaban ntem mengo Isaka oye efurum hodenfo se oko Genesis 1 chapter 39 ho a sa Isaka no edu bra nyame yi nipa edo o makwa akon no ono nko na busuam no opeki nipa 26,000 yes 26,000 ene urade de omokwa akon enti ono so edu ni papa so a no ohyira no okase Isaka eye efurum hodenfo obutu emoaban entem yanko na ohunu ikoso fi na ohunu se home bia no ye no ohunu se home bia no ye ne asase no so se eye fe na ohunu se asase no so se eye fe na obre ne metri ase e de je adesoa na obre ne metri ase e de je adesoa na ode esum adwuma agituo enti na ode esum adwuma agituo enti sa Isaka no
na oyobia nyame edi ahode ama no enti neja enhira no no o confirm yes say Isaka yobia oyo hodenfo woye obi a oti se obi oti emuantem no ti afum so nsura de bi enti se oba kan bible nya brenu na utrezi niema Isaka ye ya no yobi oye kukudrofo a na tese odi domani yes na onye obi nso a oye hufo na one na sefo obesi ne no saa na Nyankopon ye wo na yese papa de opani Jacob shira ne ma no ehia na ode ma wo mu ina no na edi saa enu na di wo machi saa na se eja shira no yemfe ni agro eja shira no eja wose eja no emperifo kase eja no ye boso yes inti say what the weja no sem di agro agrobedu ebe how sa agrobedu me kai pa ye fie na brantie bi deko one ne papa on say back radio some very critical yeah one ne papa enya ntokwa ne ma one ne papa ne ma me enya ntokwa ena okwa oyese okopata na ne papa etofom otofom no ena papa ne ye na dwene se ne ba na boa ne maame ena o ma bodo no do me abrante no e wa sene asem na okay ena me ka kire we me pese be specific yeah odome no sa abrante no se wan hye da na wan hye da but papa na bufu abam nti no em se na me nim se wa mi ne ba no so dada wo wan hye da ene bia na ne ba no so tai jojo olubai be sa nti da no asem ni nti odome no yes no odome no edi abrante na cha abrante no wo star wo tese nsuma shren those days now so no me di na chi mo be ye kwa winsa winsa sa di we bon samu degree yes o winsa sa di we ni na Nyankopon di ama no se o meye wa asase so no wonti manye ni nyina ye abrabo a enyankoa enti se de ya na mpanifo eka no se eja no eye bosom no no kre enti sa Isaka no Jacob se no Jacob say na Isaka ye frum hodenfo Isaka ye afrum hodenfo o te se woni mafrum o soa ne yem na obutu emoa bantem na ohunu se homebia no ye na sase no enso ye fe na obre ne metirase edije adesoa ahoden ni yes Brand Matias de Jadeswa. Intina Isaka te se afunum. Yeah. Amen. Amen. Ko vienti mi enyina honko anchenji ko wanim. Na ne besa no pe ye hwe Joseph de. E do 16 dan. 16 is Dan o say Dan be bu ni nkrofo aten. Say Israel be bu ni nkrofo aten say Israel busuako mu biara. Amen. Amen. Enti Dan de he Jacob Israel no say judge for so Bilha ene wo no Bilha no Rahel ene de na ba wa ma Jacob ne wo ye na sa dan no edu nhira so no dan de ne kacha ne se obeye de be dan bebu ni nkrofo aten obebu ni nkrofo aten enti ube trezia judges they are from Dan's family Dan no nhira ne papa edema no si ni nuamu no obeye temuafo ntodo omuntanchia yes enti za omebu atantre ni fo nyina no every day abusu yes Jacob ni hira no sa yes amen papa ene wa bie ni emani so pa 17 was say Dan be ye okwan so owo enti Dan no te say okwan so owo tempon so ahrutia oyo tempon so ahrutia oka aponko nanti na ne so tenafo ahwe nachi enti wo say Dan o te say okwan so owo judges no omo ye nifre de sa abo owo enti o ti asem ene wo bu atentre ne yes hallelujah amen na osi what to say temposo hrutia no oya obekaw okaw na osi okaw aponko nanti what to say den obeta obedi asem no amen amen the judge ya ono
ofiri sa abusua mu no onsuro bia bi oka asam no se de asam no yeden etie enye judge bia se bi ohu aponche a na we asam oda na aponche ni oh on freedom mu onu de nya ofre yes ko fi se mi sura kabamenchia Akyem Odan High Court judge oyoba chia no makoko to hoda na maame no chiama ode no kure ene wo court ho papa macho uti judge for I na misuro se mba judge for my from my lord and amu na my lord her ladyship onu title no her my lord me man na my lord and my lord for nyankopon her ladyship mi wura fi ni din oye dwuma pa nyamishra no obi a wako Odan High Court da no ne mi kan odi adanse nyamishra no the woman is very justice yeah ofrida na busuan mu man kokoto akopi open na mi utie na the lady is very se obi anya de ye de a yetimi ka radio so na mebo but papa no de ye mpese ye ka but we mo hwe no anche be contempt good so contempt good yeah contempt also praise the lord we want mama ni ye because the lady is very justice from that family. Her ladyship mi re mi ni dimpo mi ni Nkansah say da court ora owo bi mu ona tia we say and then no appreciate pastor ye ko ye nim enti sam am no be fit die abusu ye dru 18 mi say Erade nkwaje na mehwe no kwan Erade nkwaje na mehwe no kwan to aso na say onu de na si enti ye dru God 19 God o say God asafo bi reto ano God asafubiri to ano na ono nso atoa won na ono nso atoa wa ka won nenti to aso ono de simple wo de to aso esel aduane be ye srade aduane na obema ahenuane aye akono amen ono nso de simple esel aduane be ye srade aduane na so almost no restaurant for praise God ono nso nshira ni baba edisra no nti won aduane no pa you are from the SS family amen hallelujah amen nti na aduane be ye srade aduane na obema ahenuane a eya akono nti wo se o me nim aduane no pa mpanifo ba kroma o me efre o mo wan go no anu aduane biara aduane ewusi into the good caterers to say ababa we ada no ye party obey aduane my friends Eshadai Kate mo ya mo pe caterers no ya mo mfre no ma Kate yes Kate or what so abo ha abo Pentecost yes that no so hu aduane obe no ofri esabusuam bibia ye ne no nyame atwra to woda da papa Bible de be kind every woman come no be call other quotations adwuma ese eye kire se onua na duane ye srade duane no onua duane ma ahemfo enshira Jacob di shira no enti no onua duane noa oba onua duane no ofie ese abusuam na nye no onua kapinti a aye aba akapinti mu ya apodada na asa abopo praise the Lord. Me time no war verse 22 the one am go chirimpa Naftali ye ofrote wato no sraha amen o kan sem de so no ofrote ai o ya bo na ni eden o se ya to the sraha ya to no sraha e no ne nam se sraha de se ya to the bahwi onya wa no wacho make me so when you trace the lifestyle of Naftali that's how we akubolo for ada na near dem basa enya kubolo for it's like those people kubolo yes otukwa no sraha wona nam wa ese shamu no yes afi yanko Joseph wona mpesa no me point o se dey and 22 safe na usuti radio safe na uti a ye kan the blessings of our fathers and to get yours who dey no gifree wa wofo nchen ba me pe bi de Miki ahye Miki me pe bi de na ahye Miki okay ono wa he obekọ first one ka Isaka no because I want them for so you want them for near thing o so niema
ewo ne mattress oso adesoa unse wo ma timi gi adesoa enti yeva miki nkosho na de me go Joseph wona and 22 ni say Joseph ye dua a eso aba Joseph ye dua ye den eso aba ye den man e wo man dua a eso aba wo nsuo aniwa eso aba e wo nsuo aniwa eso man so Jacob the man adentina Jacob ka say Joseph ye edua eso aba man eso bonten eso aba wo ensu aniwa won say Jacob award do awo ya bedu Joseph so no o say na Joseph eye ne nkokore wa bre mu ba yes entina Jacob wo odosronko bi e de ma Joseph na odono soronko esi ni nuanu nti Bible say opam batakali bi mano o kan fi Genesis chapter 37 na ba na opam batakali soronko bi e de ma abofra na e trese openasem na pa openasem na koda no so eye setie e ma na bi se ni nuanu ko nguram esra so no wa o ye setie na won sura de nti ono na ne papa so na se fa duane ko ma wunuano nti na ne papa koma eyeden edane ho na da yesunu bro so da ye ka chiri nuanom se ni nuanom ye wafuom na ye fiefi gira ho na me de no gira chireben na mudie ni nyina na bre ne ho ase man kwada ni nuanom dwa ne lai baby oso da ye se na ensroma eni osrane enyina ekoto no ivi ni papa ko be dwa ne lai na so na naja edon pa yes hallelujah amen na oshira no okache se Jacob Joseph yedua eso aba ne ma eso aba wo nsuo aniwa so ma na dua bia eso aba ne man no na aba no wo so enti Jacob ebe ye man sorry Joseph ebe ye man na eso na ose eso wo nsuo aniwa enti ba bia nsuo tififi no e wona Jacob ni dua sia na ba no eso yes hallelujah ne man tetra ofasuo na ne man tetra ofasuo yeah enti Joseph e man no na tetra ofasuo ne se ko vi se usifie na to wall fa ho a odua flowers flowers no etimi enyini fa ofasuo ya hodi wo mu no e kire se wonya abonten kura obekọ enti Joseph nhyira no enye nhyira e wo fie nko a tie ye wo bi wo wa ni nhyira no ejira ni fie wo nko a yes ye wo bi wa ni nhyira no e wo fie nko a eni wo bi so wo wa ni nhyira no e tra fasuo yes e ko ba bi e ko wiase ba bi a me kaka mani pa wo hallelujah amen me kaka nhyira no ye den e ko ba bi a obi wo wa ya wu no krase but ni nhyira no tra fasuo yes e di nhyira no tra fasuo no bet se odan oho akra wo yes baby oho eye nyame na aye no saa na na janso aye de be esra no so ye nua ketwa odi aye nkai a ni nhyira tra fasuo sa ko fi nhyira tra fasuo enye fie nim nko a enye fie nim nko a me so metia mi nhyira tra fasuo what they say if say ye nhyira bia ye nya firi ye janom nchen enti sa nhyira na tra fasuo enti aje bi betumi nhyira ne ba na ne ba no ni nhyira no eni asane eni odan eni aboabo but the America e wo Europe e wo hefa onye pesami nkuma nya me na nhyira no sa onye nkwa na edie dabi o chema ne so ya afoforo enti anobe wo papa betumi nhyira e ma ho agiwiase nyina amen to aso o mama 23 emema tofo ehye no yaw wototo no na wotan no mento aso amen mema tofo toto no ohye no yaw na wotan no amen edi de na je hira ne se ni hira tra ofasuo no mema tofo ye o meto agyan ehu se nyame hira wa ne to agyan ni hia wo kansem hu fa ho se de behia
wabembe dey ebebu and na 24 no say 24 is nanso na ne tadua kura no pinti na ne tadua kura no pinti ti say ni satra fesua na memma tofo toto na ni sra no anasa ni tadua na hoden no ekura ni pinti wo tokura wonte amen wo selo no na fe kura no wo konanim memma tofo ye bere nsofo no enye wo ma to agyan no na mu wo ma omde wo ma no etutu agyan to agyan wo ato abo pam wey ni sira say why say memma tofo wototo no na so obi anyame sira no na se oyobi a God want to expand this territory okona nimu a tie memma tofo batoto but wototo wa mautabia ni nyina pinti nanso na ne tabia eyere be na ne basemu ye de eyede free say kwame eji se memma tofo wototo wa nyina pinti praise God. Hallelujah. Efisade o se efrise o se efri Jacob tumfo no Jacob tumfo ne ntini nsra no efri ewulade nyankopon ne nchen sana Jacob katre Joseph efri ohwefo a oye Israel nefri ohwefo a oye Israel botan no ne nchen ena nyame afa na jaso esra ne sa amen hallelujah amen obitwaso papa ensemi ewrade sa no ena no pay anu sia na sa ofisi wafom waja ana wafom opani bia eho ne ye ka wanu atia no a ma papa ma me mesrew ubetimi akone nche masa emfere because ade na edunya wo fere wo de fere ade guso a edunya ete sa wo de vim wo baba na betimi ahira papa mpacho amri bi em say si me no ntemaja said the oba the self no Luke chapter 15:11 ne ka no oba the self no nya akukudro sa akọ de janche ko pa achewo no papa de chair no o de chair no so osa benya o de tire what I say it is officer oni waja aye mistake bia emfaso a emma so na edi wakasa unya wo ya we enko odi hunufuo bi wo enko bi sam asem na trosem na kan no asa wo ko waja nchen eja mesra wo humi mobbo fa me mfom so amri bi me ye wo cheme na papa de mfenchewo so wan fanche wan wa mi na wan fanche pa wan sa wakofri wofri ko makono papa me giri say onyame de bechewo yes na wo ye hoho enye noa de papa say de fua ho ani o enti ngo bebre ncheke ndom fi say osofo bi na betimi etwa sa ani sofo so wone papa sofo no so great ya wa form ne papa no no wakopa cho na ne papa hira no na wonya kwa edi sofo etu so kwa papa akosra wo de go back to your father yes because when a giant seven shira ho asem ya enum asem and ya kan asem no ono no we just sofo enum asem ono na nyankopon de wo fa no so ewu no papa me kaka bitrimo kaka bitrimo nti asema na me kan abrantie bi a okopata ne maame ne papa ntoko no e asem gase o se me ko director ubehu se se na tie pacho ma dwen kra san ba Noah so kra de so se Noah be ya on so ko hu ne papa de je wa enye boni su wa nhye da wo dabi eso se eno me ba ne so odome no masa ene dai ye mfa eja nu asem ni agro enti kan 25 no men kan 25 no enti Jacob edi sansem wonyina hira Joseph no owie no no de otufu nyankopon na nkasa enhira ene to efi weje nyankopon omwa na wo se wa je so na se nyankopon di ebe ye stamp it was said them free 25 ni bi mpacho etiefo nya botra na me nhwie mfiri 22 na ne efe me gu 25 na mo ntiase pa me besre mo pa because aha na afa me dodo o say member 23 ana enko 22 say Joseph ye dua eso aba man dua eso aba wo nsuo ani waso man ne man tretre ofasuo member to for share no yawo wototo no wotano nenso na ne tadua kura no pintin na ne basa mu ye den efri Jacob tumfo no nsem efri ohwefo a oye Israel obotano mu 25 no de me pese oto boas o kan obi otie mi no se
neja edi nhyira na onje so amen so ne neja nso ewo problem onje so wi a go back to his father kopachewo what they say enti ya ukano a onje so amen if you say stamp say the almighty the obo ye no nim ya sose eni na wie ye no Jacob kasa ya no wa fa na ho odin na sili but what do tumfo nyankopon ho odin eni be sili ye and was say efri waja nyankopon omuwa na Jesus amen efri waja nyankopon omuwa amen to aso efri hwieduampon ho onhyiraw alfa na Jesus amen na Jesus amen to aso efri hwieduampon ho onhyiraw amen alfa osorosoro inhyira inhyira eni ebunu a etretre amen inhyira eni nufusuo eni yafunumu inhyira inhyira na ka amen enti won odi nyankopon stamp esi no o se eni ebu a etretre asemu inhyira eni nufuo eni yafunumu inhyira enyina inhyira we die ano ode amen won se ye nyanhyira bebrefi nufuo a ye num free ye maame mo and the 26 say amen meba mate ye nyanhyira free eho because akoda bia nansai na ye wo Ghana ha na Minister of Health say wo ba mani num nufuo busumi isia meba otosumi yedu no owo ni me yire hye na saa num busumi isia nufuo na wo say akola ne be eye kama yes indeed there is a blessing sir what the mark of a breast inhyira bi wom enti nyame ebeso wo kire se nufu a yenum ano no kra no nhyira ewom no enya ho adi amen sana na Jacob beso wo kire ena afi yafurumu enhyira yes oza obi yafurumu abaye nhyira ebi yafurumu abaye bibia ho but Jacob say nyankopon fa yafurumu enhyira enti se wo ya maame wo ya papa anopai se wo di wagani nko ade a de be fi wo yam aba no ewurade mane nhyira amen praise God hallelujah for 26 ni emi 26 afrefo no what's that 26 waja nhyira eye kese ebro daada emepo no nhyira so wate waja se eye kese ni nhyira eye kese ebro daada mepo no nhyira so wate don't daada mepo ye baby abosom tete kenie baby abosom tete oka daada mepo o kire abosom eni baby ye no emiase eni bibia no eho nhyira no nti o se waja nhyira eye kese enti se waja nhyira now say dada me boss nhyira no benya amfa waja nhyira no ye kese ese me boss dada nhyira wie o ma me o se dai waja nhyira ye kese bro dada mepo so enisu nhyira ekodo tete entrede enkokowo waja nhyira na free tete entrede ekodo heva enkokowo no ahyeso no ho amen embra Joseph atifi avensa nhyira na eye nhyira so se mi boso nhyira no na esine ahyeso nhyira no woni ma ahyeso nhyira you have a bundle your blessing no nhyira no wo hye what I say and the say bia Kwame Asante wa obi ba no ba o ha no you are not bound to this radio station only what I say when you say betimi am wa be shase wa Hinkan FM but you can go to Peace FM you can go to Adom FM you can go to BBC hallelujah amen but it's we say no be yes say Adom what is say Hinkan FM gwana then you are bound was yes amen ninsia so no ebuo nipa bebre ejano be wunsia ente asieso ntia the bond is blessings no ewrade fa wuntwam ho it was what nsia no etra asieso no ho
ahye so no ho na o kasa no say embra Joseph ati ni nsia no mra Joseph atifi de oyi no free ni nuanu mu no de oyi ni free ni nuanu mu no empampem entity Paul say Joseph na ni nuanu mu say ya ton no ama Ishmael for ko du na ni nsia no trashe enti want me an hold ni e ko ton no ma Potiphar what I say yes na Potiphar ji no afi akwa no say na Joseph call Potiphar fie ho no ena Potiphar fie nyema start say dane yeah ena ne yire ni bri Joseph ena o tempting no ena ni ri twa ntro to no so ena ri Joseph go to afiase odu afiase wo no Joseph nti engrofo ne yedu ogbo begu blessing yedu ma begu prison wo no wo mu nhira wo mu blessing shase e wo da yesu yes ena de ya me de shira Joseph ashase no obekire da ya ase eviase no na Joseph e wo Pharaoh fie say prime minister yeah na Joseph be ye kese inshara trashe no trashe Joseph inshara trashe obeye kese emaduane wona no hwe so ekomba ye no hwe ni nuanum nyina san ba ne nchen anope san shira no na huhia amen inshara trashe yes I am ba we table so aduma you are not bound to that table yeah ese unya store dan amen I wo store dan ese utre washim ese ubi factories ese ukowanim anope we janshira ni wachi na nyankopon fa stamp ensiso amen ewo ne ba Yesu dirimo amen amen sofu papa ene Barbara kasa papa na ye say de ka ko si na ne say ese onipa bia wunya waja nsam nhira ise waja dome wo pa dia na wo tretra ho na wo de wukwa ebi didi agro emwawo wo nhira papa Jacob kikama ne mayi na wo follow a ye adwuma sa up to now na wo de wo edru ba bi no so ka obi de na ye ehu o ka obi de ye obre o ka obi de asa kobolo ni hina gusu wasase so ye adwuma obi de so be chire musa de stamp kura twa aduampon wo se ebi twa aduampon ye nta mo onyame onyankopon awurade na so osu eduru Joseph so no o de twa aduampon na kasa ye dey o ka twa aduampon na o che the sovereignty of God na say ni bresempa the sovereignty of God onyankopon said o te sa twa aduampon no ono obi ni nani twa na o mpa ene yes wo twa na o mpa nhwe yes enti say na de watie nsam yi na de wo chefa wo mu no say wo de koye ekobolo laya ni nyina so na ewo de ekofa ba eye emmofra ne omoja ntem wo se ba ko de ofro ne papa mpa enu ntire man ne no me bai ya obi so de oye ni amo ho ene kofa ne de ba na Joseph so de ne duro ne so no wo tu se won ne ja no entem ye boko na ye e shado so it is a free na ko isa woni waja ntem nya kono a onua ba ma onua ba wo de enya ni we emfa fere nto wa na papa eja misra wa mri bi ade a me yeti awo no papa be pa acha wo de bem papa wa mi mistake ye oni ne papa nya fine ba ne papa wu obeyi wa fa no me ka udi usika nkeye because papa ne ti wono na no but enhwehwani mu nti ebi mutimi de omo papa fie bruchire to play ene ekuo bi akwadwan na abaji usika na wa so nipa na wa betra se wo ye ne papa yi wo ma me kura de ne wawu se wo ma me ne ti wo de na wo ye no awo wu ya wakofa take away ni band ni wanwan a wo kire emema sem no eno amwa obajo mfaso hwenu na owu na yesa na eninani na owu ya na fe na wo na onima yiyeye kwa me ma wo se ngrofo ebo la na chi fa wo na afi yenko nyasa yenko ebe kan nyina papa nyamishira amen onshira pa because amen abro me so me kra ma boto ezan se we hwe fit last week be see enne te onyame nam so o chechire pa but fit last week be see nei sa no bi ka chire me point ani nia se nia me dia do se ba be nyina we kwa de nyame dia do se fa bedum adasa no ese apro adwene ntiase so ezan se ye ni na D4 baby enye izo amanfo afun omo dis omo papa ron no omo emfa so mo ja no omo nanom na enye izi enhira o still I so obi ye no so obi ye no e won now that's it ye baba e na de so papa nyame nhira o
Say afre for na ngazanga say. Hey. Adumura. Oh. E patro ya ne kunkunye dwuma sa o. Adumura. Ojansu. Adumura. Oh, okay, so. E patro odini bebe akasa free. Anopana se mini o. So for na me ka se nyame friend papa mi se ja be nyanko fan hede yi se o me ka me friend ni yin ni ge ya for nti me bi aseda na de ma papa amen aseda pa na ka so fun to en adun kwadu na do se kan me kwa so ni Kristo ni ma en so yo kan se ejanso mishanga gadi ne nsidi yen kan chidon pon we na bi mpoti ye kakwa ba yen chidem na misha pa amen na misha so for so okay see into the kan on kan declare na misha wa no pay amen na me kan me papa so me papa tena na okay na di odi mechi o so ne papa yin kan Shimmy and insufficiency, the can lay on top of basic, and so Shimmy and Sitna. And go let me see. Nafta. Let me see. Let's see a man on can be there. And your bank what be a minute. If you are not a fan when I am a panel. Yes, Papa, they were before. Oh, that's what before. What before? It would get a few many. Let me say, why him school? What's name? Why him she? So, and you deal with the man. I won't meet some apartment. Papa, I walk with my sofa. It's a red, the Simpson in the German move. Papa, number for the room, I never did the theater. Sofa. To my member, last week, I'm doing any emphato home. Na me show papa be a wood dream now, but me say, young Emma, see, you got and ask do your for, and look for a war, ya. You are paying me show papa, what you mean. Amen. Yeah, man. Amen. And one simple message. Unsha. Who's a sofa? I asked one time. Adumura. Aha, okay, we have a so. Odin bebe akasa fi wode she. Dr. Sumbani. Nakasa no we chiri pa. Dr. Sumwa Kasafri, Akyem Oda in Tiamwa Junction. Dr. Sumwa. Okay. Yeah, Papa, the blood factory the one. Okay. Na the radiate. Atone kasa no we chiri pa. So be at and I would say Old Testament, you know. I don't need New Testament in the original so. They will see them be auto foundation. And it's here in Pembi, Yana, Dodona, Timikatu, Christianity, Yam, some of the every New Testament. And Tiana and Duncan kind Old Testament, you know. Now, the person will be at yes, Old Testament, you know. I know you're a general and the foundation. And I'm saying, if you say away, you're general and then you pass. The old year and the old year that the trouble no cinema and notice are. And the present is the foundation of the past. The foundation of the past, you know. I know now my who's are there and now they say they owe me. And the Old Testament, and papa said Christo ni be a baking kind. A whole anna papa, I mean, Nasa, and some way in Chassin way in our feet. And he may show be crying. Say, ma, on kind New Testament in Qua, on kind Old Testament, you know. Now, no any New Testament in the General. And in Christianity, you know, started from Old Testament. Me master that me call the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Now, a few way, your program you know, based on the Old Testament. Yeah, the a few way as you also a kind Old Testament in it's yes, and Chida, and my papa near one day, that Bibiano, Yakopon can home. Now, on man, and Yancy Mudo,
na onfa ensem wo ye yin asem wo en family yen eda na Amen. yakopon Amen. 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 I'm wish you no so no adwene. Wadian so ache. Osu betimi so abodure mu number na 0554820910 osu betimi so abodure mu na anopai so nia osu oni ye che no so na ni ya che ana 0201944485 Adumura Obaga so me pacho di ni bebe kasa free o me pacho mi dingi esi me kasa free stop quarter stop anopai papa kasa anopai de nyame ase papa atuyefu otuyefu pa mi didi se obia nya na famudie wa cheche ye pa we chechelefo nyame chiram no madum ne nye kese enfra dum kwadum ahoden ko an ye sema mu otesi master nyame nka mu nyame fam nya dwuma ewe ebdem nyame mpagya mu pa amen nyame onyo kese akuna ne so da so eda ho ema ho nso wo bibi kan so a obetimi so abodure mu 0554820910 ana 0201944485 papa Yeah. So bibi kakra na ja na kofi na o kasa na da proper I come here casting be crying. I said, dear friend, chair baby. easy Ubi kasi me pa quotation master to be a balance Matida. Adumura quotation Aja. to asmai when na Me say. wasan ba Adumura so me pacho odini bebe akasa free Niki nkasa free atum oda Miki police ana enye police die but no so me okay anopai mo program we me tie da enepe na me share ni ene mo ye no na me to dada na me tie no kwa mu da ma di mo tabi ku pa Ele va fawachi bateye. Ele va fawachi pa yanko ponjam. Amen. Ene ka peke amori abai no kwasem. Ene aji ba me re so asa ho. Na sintia me ra ho no. Ene sintia me ni aje no so. Ni nyina ne se awofo ya ye no moti ye. Ene ya ka se papa enshira papa eno me. Tava Medica da wasi. Amen. Na nshira na ifi yankopon so de msre de mawo. Amen. Be woduma no enya kese. Amen. Papa mi ameka say problem amenemo no. Na okenka for no ye example bi se asenefo bi obi ne kon ekon aba papa ya papa no e de afa so adome oba. Eno na me jina so titsuwa kafe. Awofo ni bi wo ho a eba no no awo no oye ne tanfo nti sunsumu no waye ade no dada ne mo kwan obefa so bebe ne kan so no wanya no no de apapa bibi di afa so me particular no way in Canada say me water mo gidi busuye ko busuye me busuye ne da ko nyina me yo tanfo kese wo busuye ne mu a me ma me kura na me fa hansi ha kura pa so no kura na me ka kire wi studio outisi wo director papa inni masema me kan emu bi abrobro so akire no one me ma me ne kwa so me dia dan mo ben plenu ne prensa o mo ntimi ntena so afem na yesu so mata mo so ntimi ntena so ne kan so mane yi no kura pa me ka kire no ma me kura medu ena mto so miensa enko ne nkro ni nyina so retia me enye easy me nso ma se mo nsi enye easy how ni amani amenemu no brono amete so oda ono brono so hafo nyina ya ba ko na so retia me de body si fo nkra ka bra ni timi so retia no no de ne mbon chember enya sam keto ama me enye easy enti unim bibi me fa ka me me pon ame de me number betu dwa ho
bra na menti asem no na mendi wanim na yenhwe ne yankototo ne ma so ate so be bad ya me kan se bra na fa sika bi abrami o enya no nti na me frɛ wo na me kan se bra na me nkotwa kwankyere bi anto so we the physical I mean say yekusiesie asem na nya ofa no die so wate Papa mate so for intinia kan di sumo yen enti fa wasem ni si na enipa bebre wo line achi ani entu aso abrantie dia o ka say na wura ho asem yi ho no na wo check 2 Corinthians chapter 7 verse 8 to 10 yen kan na yen hwa de say enipa wura ho nyame asem ho a yen hwe de fare ba ye de ba o say na se me de me krata no Kwesi master yen fa last go in on fa nwie na me nwie na ye nwie o de hye odi me be akasa free o me pacho ya frame ana continue se ba ko pe aka anope mane ko manye no be dia today mo di be ma twe dia mpo yanko pon boss so ba za papa in fact enye na doma aka me se ne hwan ana ne matuni aba be jahanu ma be pe be dana we dia messe kaka minda betu yi kaka na ya se yinya na no kasa tisia no on kana command because papa ya especially mem mana ya wo po no na ya ni yes ade no to say bia na oba na ko fanyi sen na be mana bia wo ani enda no so wa ka to oba ne se bi bia so on konko se no na oba ne se da bi min konko se na wa wo no wa ka se menya smati na wo ye o se be mana ba be nya odo bi mfa ma akola no na ode o haw ani ayi na ode abeto so na ode sai ode ji akola ni nya nti abe se be mana se wa kana kuma nke no ma mehu na mi de mi so ba be hu kwa dia mo ko papa ni ma bibia be ba kom na bibia be ko papa nya ko pon ka mo wate amen na mi ja ampa bi deputy chairman papa nya mi asuje ka mo da mi cha amen papa yeah yentimi mfa ofrefro ni bium ye kabio na ye na asunti ye fa 2 minutes bi prepare me fan kan we na em stamp abrantie mo a mo frɛ no ye papacho yentimi mfa bium enti no e ye fan afrefro no abrantie ne de no 2 Corinthians chapter 7 verse 8 to 10 was say na se me de me krata no e ma mo re ho impo a minnu me ho na se minnu me ho so a na me hunu se krata no se eye don hwere pempo a ehomore uza branti wo se ne nkwa na wati o but otie no adogo ba otie na say afi mani age enye se mo re hu ye ntra na emom se mo re hu ko adwen sachire mu efri se mo re hu nyankopon kwan so na yenti mo ahwere bibiara ewo bibiara mu 10 na nyankopon kwan so awerɛho ye adwen sachira a ede kɔ nkwagie mu a wonu won ho na ewiase awerɛho de emma owuo amen enti abrantie no na ewerɛho wo nyame mu no eye enti unse ebe solve ni problem wo nyame mu amen me number ye 0245 979311 amen abrantie no betimi afre 0245 979311 and pay a chia yen sorry nyina am kan pay Bible studies ye fie ya e hyase but modern so be dwen ne they aso na to aso nyame adoma on the 19th June Asene-Opposite rally no e baso na nyame de aso foforo akopio so for aboabofo ene wa nya announcement ama me kra aboabofo nyina nya ntentem ewo e de champion papa fie ho tam na wen esa na ma host no so ne ho kire no enti nyankopon onke obibia nyame dom ya na adasene ye wa ha baba someone be kaya ya tumo ya dule enya papa bina ya yo ye gonso bi manya enti anopese beda papa si bo ene nchechira nyame na me so ode abesum yen
Bon shano onyane kasiye. Edi ode number na tudwa. Wa onyane bia no na wa pusu amatrofo no 0245 979311. Ene ye papa number no. Nti anopai ade be achi usu bia no wa pusu amatrofo no. Na one papa di nkita ho. The number na for sabetie 0245 979311. Son of Grace Chapel. Reverend Kwasi Nkansah. No, dano. Etana pay ye de mosi. First service no ahanye de musie. Nyame show bibia otie yen. Onya dade etie yen yen. Ye de first service no. Ehye so ye de mosi. Nemu bomoden ye kotoa so second service no e wo chire ho. Onyame nkan bibia ho. DJ Kobiki ono bomo chidomo. Sansu na Billy man. Technician man, utinjim fidie ne mu da ho krono ne. Mosom fuma de ni na Kwame Asante. Mina dwumadie be medi ho chia me. Kwasiana no pa bia no. Bra no nso e bope ye sinkonwa. Yen machu na mi asem. Etise mo anti enke biom dia. Yen shia da sene. Unyame won show bibia. Bye bye.